Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Mini video kita lah Maulan Deads non ni dah hari Maulan Dead attempts nampak rampan bo nang kijal shooting location nang kilang masih attempt kilang beda no Maulan Dead attempt kilang beda next project kita shooting langsung video ke hani si aktor cipelangi masih nali nalang tu langsung video kijut pan nalang tu lapen hadi ala kita tangga video malah shoot vlog video di kita tangga video nang laan di pana ka support nang kilang dan apa lapen subscriber ta 1k subscriber na paling tu apa ton bilah ni kan iya pay nan ke 1010 subscriber nang lengo la si hit pay na di pan ka na pajilo kadam ning aklong pen ning sam pamerah meneh ne ka iting long apa sih ani kan iting dor lo pasti la mosa subscriber lapen ansose nali ni phana support don very pasti ni ning hadala non 5000 subscriber ni phana sirat utha 5000 na phake 10000 lasi nali na subscribe don nang share don bitha nang comment don chok chik playing page lo bote nali na khan don la lasi non la bos kiwang ke bang pili ani lapan Sylvester lapan Gregory Smaring lapan Jinal playing kiwang masih nona pakang pun ba dah guys lah attempt alang pi lah attempt ki ni lokal lah oi apa pio joget você Gregory Smaring lapen laptu dung ka General Kling lapen joget la chosh dung ka Sylvester rongpi attempt kila memang kila homa komen som na pinat nali kami yang sih yang tahu mana ipong buat nanti kalau nanti lang dia lah first time nak giling lah first time dolang nak giling lah ning sam jin no attempt ta labong sa video album alun ke dia lah mudah nak tapi lah lagi dress baru orang ayo sing balun alang tahu dan dia nak cerap dia nak lebih kan tang bersih hasil orang lebih ke pang pada sedang nak shooting guys non kene lokal lali ki shoot kayak yang kelas pada singgar orang non shoot dia cameraman ke Sylvester what happened?
Oke guys, nonkel lag onga lasin non Joyce bersa yun chat bande. Hah? Non Cold drink. F-A-N-T Fanta pen Fanta. Maza. Masa kan tadi. Tujuh. Apa kan? Terus dapat kopi. Ada kawan ya. Juice yuta Fanta Maza yuta non kira komplek them na pakla pun ko komplek them ala iba jara pa na them na khaba location na khaba ini non na pakla pun mode guys lalu non kira ke amramo Long hả đó mấy long hả đó Pokemon Kansa lalu kita bongkar ini lalu coba mah kita mau lihat sama mah bilang ini kan nanti gimana lama nanti gimana lama sih ini rong dan lapis hati-hati kilang media nasi tek ipang pada orang lama ini pasti karena musuh bilang kami video ada attack tang kiri keluar sedang dicoba ingat nomor satu kita location mini location desa kerajaan kalau komplek yang lembang mbak Ani sungai je Ani tahu mana lah lang atau tomon atau bosi kang samyin instrumen itu ya nak bosan langsung ketul kita ini karena kita ini video dalam ini lagi maaf nak pet Allah berjauh share dulu lah episode video di lama like share subscribe tadi udah siap dan tadi deh harus tawangan nayanam tak Ani sokse ni nak antisnya kira se kaman cipta shashmata ni kaya se skop kyo te skop kita mehe manta betso perfect jadi ani ya betso manta video arlo ke nanti video shooting arlo ke ini shashma ini deh do on
Oke guys, nongke motora dungdam bo. Mana port nang kar berjir lo, anda kan sih port lo, oh anteng sih lo, lasi. Dah. Udah masuk aja no, oke. Yuk. Dunah lengo, namanya komplek location itu nang abang selang abang sudah pasti andam bang ini nang dulu ini selang abang ini apakah pon bola nang dulu ini apakah betul motor kita guys lah bos nongke location itu nang nongke hem dam bo curui bo kamera hem nang dulu nang bang mah kamu hem nang bang bo Ada. kamera hem nang bang sih betul oh lunda kali benar lagi alang sekilon, kira-kira sebaring sekilon, lapen ingut ke, lapen ronghang di, lapen langsung anu nali daun di kanon, dari luar idam kau nih pasang yin sedang bawa dulu nanti. Gimana lo? Ngomong lah. Location ke ladak si ini. Sak ni cak si mana ladak si ini berarti. Athem kilang mi. Tak hoi tak selam tak hoi. Laling dekat laling. Tak. Tak selam jangan ni. Ada kelam ya tau. Wah. Terus selam lagi. Lama dah.